Hello, Mzadi Go. Speech today was live in the afternoon addressing Tabaya, Mishepepe, Emba, Makhado. So the way that I understood Speecho, Emba, because he's busy throwing in minor abatu. So because so I need to read between the lines. So I think Emba ke motho o kareng o own a club or perhaps ke manager ko club or something like that. So o na le dibeke a sa patele di-promoter, a sa patele batho ba ba bookileng ko clubong. One of them being Speecho le dichomi tsa gagwe. And then Makhado o accuse Speecho o re wena o le menemene. Wena batho ba tsamaya le wena wa botsa gore no le performa clubong kae. And then the next thing wena o ba patele. So o le menemene. And then taba ya Makhado o jwa podcasting ela ya Don Dada, ke re Don Dada la mo tseba Sekhothane sa ka Moval. So a fihla kuwa ena le batho ba kgabela tšhelete ba fihla ba bolela ka speech. Of course a ka se bolela ka speech a ka se train because we don't know him. So nna ge ke zama go lebelela profile ya Makhado, it's more or less like Tsaka, Ngizwe, Mkhunu, ke batho ba go rata go provoke batho, like ba no khotla batho because ba tseba gore ge ba bolela ka batho ba uwe they would get attention. Wena ka bo bona personality nje ba bora, but they like go no khotla batho, no hlukumeza batho. So Makhado is that type ya no re o no tsoga frogo a bolela ka speech a tlerola. So speech mo lifeng o boletse le ka tsaba ya gore yena he makes more than 45,000. He makes 45,000 to 50,000 monthly. And then Emba o mo patela di 15,000, o mo patela 15,000 every Monday. So ka re mogodi Monday o performa ko tlapong ya Emba. And then ko Mshepepe di Soulful Sunday o perform ba mo patela di 3,000. So if you can count that 15,000 times 4, 15,000 times 3, di 3k ka kuwa. Saturday as I mentioned, o mentioned Sunday le Monday. And then a tswela pele le gona bolela le ka taba ya excuse me, ke tlhalosa ke tshwere ke flu ya mogotlane so fela ke moya. And then le gona bolela le ka taba ya case ya gage. Well, he spoke about so many things because he speaks in Sesotho. Sometimes mantswe a mangwe a nlatlhegela ke a mokwa mara ke mokwishishi mara ke a mokwa. Speech is very interesting. He's lovable. I love his humor, but he's not make sure. Le yena what the tlhalosa on the life gore yena o sele ene wa phanda, but not ka tsele nna re naganang ka yona mara yena o stowed. So I don't know what he means with that. So I just thought that I just give you a brief summary, even though it's long, because your life it was long. Zokhalikani musilayivala muma ungena ama chita driver mapenza kodwa mangathi payslip idollar Flops awenza wabona mkhona zimangangena kahle ngadla ngaphuma nazo yekela ukudreka ufuna leza semalonini abantu banga manje abantu bakasapha handle so or wa speech bankela batho ba riding mo ho gangwa batho because if you can check under that case mo hlile ngentse tje yeah if you can check under that case you saying you were going to buy an iPhone 17, it was exchanged. They were giving you iPhone 20,000, which is 30. Ne? Yes. I don't know the price. Yes. So, under evidence, I get how we shoot a part of evidence if we go on the crime scene. Yes. Yes, we are supposed to reshoot the little box in a phone. So, or cash, yeah. Harry Bon into the Rebono statement is DJ speech. Haming. Wait, can I go understand the iPhone? So, Nailo reka iPhone. Onalo mauti a high. I get mauti a hare a hame ausi ka tlung. Okay. Cause I could go ausi ke motho a gangweng for days. Okay. O tshore ka tlung ba msupile ka megatata di bomo. Yeah. Ha ke tsebe wa nkutla. Ya utlwa. Yo. Yena ha ba tlo mo tshwara. O re o na le kopana le di molong. Okay. Ba lo etsa exchange. Ungniki mali, nyungniki pelas. Okay. Kodwa under the evidence there's no pelas. And on top of that uvalela izintwana ezincane ukuthi zenze imali. Uya controller everywhere. U control ebutsotsini, u control endaweni, ufuna usukulalele. Tšhelete gala e sa reka magotlo bana sana tšhelete o bona di champagne ntse di tla ka ndao motho no a reda for champagne e khutlela shelf go khabisa tafo ga fela mferefere di streetlight you wanyewa validon ke batla o kena o go ba rapet this speech
a nna Kgabola Church ka pola le ka e fa nna moruti ya moholo Yo. ke moni kopa le mfe Bible ke rapedise ntwe rapedisa ntwena rapedisa moruti rapedisa ntwe bitsong la Jehova bitsong la Kgabola Church bitsong la tšhelete wena ya matla modimo ya sena nnete ya nang le nnete ka mane le ka mane modimo ha ke utlwe ke a tshwara ke a tlwella modimo e ba le speech bulela speech modimo tlosa speech sataneng modimo speech a tlollo ba super etse hands up nke ka first modimo ba ba fitla di phone mane bana ba rona ba sa bona gore ke true or false modimo mo bulele mo fe matla modimo ke le ditsa bathana mo tlaisang teng modimo batho ba lla modimo o ba nketse ka first ba le ngwanona modimo mo tlise Kgabola Church a tlo nwella di champagne Kgabola Church ke church e kgolo empa ska dinwa ka keledi tsa batho modimo ka matla ka thapelo zaze zamzonda Italy mojo amen modimo salute ka dintsha o lelang le speech ya speech or tlatla re sota tshwanetse actually o nkuke ke go speech Ya ila mole le. ke lo mosebeletsa go Mina inenkinga a ka o gama She don't get a good fire. Yeah, Kabakala to the one two. But Balada, this boy, I want to get a lamb turn over the cooking water. Nkashapa bolo ino kitlo no kitanka enwani le kitlo ka 15 kitanka enwani kitlo kilo kena like ko bonse habo mtho a re habo motho a bula mkubu twa tla bontsha habo mtho a bua jalo ka motho ke no kitlo ka enwani ke amthelela kilo etsa live ke batla le kene live ka bo hapa zwa ntla le ke le mthelela ke batla o hlahisa zaza gore le lona le le na lo nkella batho ba sa ke le hlonhlo wa bona o tshwana o dula mkhukhu o kenela ke ya le dula mkhukhu wa twa ya sokola lo bontsha ha bona ba ka bontsha ha bona mona motho o buile seno ba o tshong yena go ja ga Facebook ka batho ba man follow wa no Facebook eno ka ba jwalo na ba etsa ba report account ya o tshong No banga mo report account ya ba mona ba tsa jwalo batho fe ba man follow ke tlo kena live guys ka fa zwa tla be ke le live ane ka fa zwa tla be ke le live lona le ha bula ngwana wa batho ke batla ho lisa ha ke batla ho lo shutela ha bo motho a reng ha bo motho mongwe wa tshisa wa twatwa e mo chekeche be le mpotsa gore tlamele re entertain motho a so nna ke le makalletse o tla entertain na le batho ba bana le mthatha le nna motho ana kelelo wa hlanya ntone ya hlanya ma go sile hle ha o sile shing o tsebe kopola ntse wa go ya pa wena self ha ona mthakile e mona ke le mshape ba so ke ni life nanto abuile mhlolo ka mshape ba so buri ke file makhalo tekitsa bush ka mo fa dikipa tsa thuri le jini ka o fela le boletse o di bona motho a diteng ha ona le A1 a kileng a yela da mona ke a o jwetsa ifina ana le yona ntwe yena re fe pa ke go wena thotse paya da di tsa o shepi o tlo bona o le bua mshepepe ka sekotlolo sa masepa ne o le bua mshepepe masepa da broadcasting ka tripinyana ya di viano le hiro tse di viano tse itu ntse le tla le sofita le bo maphorisa le bo shonwana uwane a le bo speecho ha le bo maphuma ma go le re di se le fuwa life experience ya o ya eventeng ka di viano se ka re nna tsoga ke ya ka viano nna buaka ke o tshepa go mo ke na one minute Hotman ya bona go tshwere potential ha ba tlo fitla o tshisa da batho na yo fa di tintsa bo trugile yo fa di kipa yo fa tikitsa di bushu go hlahela le sha ha o tla mle ba ka sekotlolo sa masepa mona wa mshainisa kana go fa go tlo mle ba ka ntshego a o tshaka ke re nna ke matjekete go jwetsa ka nna ke re nna ke le matjekete a ke so yi eventing ka V300 ka bo V250 ke 63 fela ngwanetso ba di motho kore ha so fitla so it's an expert o sa tsebe experience and to sa tsebe Goldman Shepi o ba za metsi di V250 mona ne ba ka V250 tse itu na ana batho ba ba lo fitla ska superstar jwana ga tsa mle bua ka plate ma pepe ha tsa bona mle bua jwang
o lo bua ka ena broadcasting tse tsa bafutsana ke ntse di broadcasting ga le ba mpitsa broadcasting ya ke no nthoniwe a hlanye a ke ntse mas Ka no, I can't know what you know go lose it into source of income. Ka event ya ke. o na etsa ka yona nthweo ke efeng How say no man. Are man. mona O tama ke teng ka go re post e. ntse le ge mona kena life ya mama utlwe ring a ke arabe a hlanya ka mahlanya ke na le life My phone would do not disturb. ke na le life bua kana na go jotsa ntho tse senkolo ba batho ne ke magalletse le ngwana wa DJ wa mahlama China ne ke magalletse le muffins. I've never seen that girl live on social go ba tla bontsha batho ba dielo le kana bona tsa dilo ngwana ana ba pala go smitwa ne kana bona ngwana o tse ba bua o go ile mo mafatsheng ka ntle wa bona o tlo le fa yo ka lona ba se isa le kopana le bana ba go ya family magaba tsa tšhelete ya sa le family ba lwana Ba yela le le tempe me di ne patala o sna next e tsalang ka ganda mare ne tsama tshwere tšhelete yo o sna next abuti mara batho ne ba ya ba fuwa dintho tsa bona it can be 100 rand it can be 400 rand it can be 500 it can be 1000 tšhelete yeah ba ga moela so o tlo bona ntho ne le ntwane e re go swetsa ke re batho ba ba kolotua da ema ditso tlo ba fanya o ntsa ke tlo lefa wa bona o go bontsha go batho ba fika tsa next week ba etsa o tsala o ai batho ba sa thola tšhelete ya bona be ke nye ba tshepisitseng ka yona ha ba thoile ka ofela bona ba ijuta ba tloa ba ya manta e lwana le manta ya rona ka tse manta eo batho ba ba gola wa golwa batho ba fuwa ka ba sendela voice note ka ba di thotse di tšhelete ba ke ba isetse tšhelete ka gane ba ke na gazo ya mona ka batho ba ngadile because of ndawo ya delay ja ba fithu so manta o ba thotse tšhelete tsa bona batho ba thole tšhelete bona ne ba ngadile ba le meathoni meeting launch ba ba tlatsa rona so ke fa fa mabua ka eo ke a Mene. Ke mene njaka. ke fa fa mama that's why ne bentse ke ska khona o kena kana ke ba gale Mola ifenya. ha bona ba ngala manta ba ijuta ba ga ba thowele bua ka for only 3 weeks a ke be ka kgwedi batho ba ba kolota 3 weeks ba ba 2 weeks ba ijuta na e bua ka ona le batho ba senang impact ra ba nna ne ke ba buella ba bua ka go bana le bana ba etsang gore ba thowele ra wa tsebo today se ba file go bona ke di superstar tlamile ba e life ba bue mehlolo ka ndawo ya Godman esa esna mathatha le motho bua ka Godman le gore ha yo le strateng ha le tsebe le ke se supi le lona motho ana mathatha tšhelete ke a le jwetsa motho a so gona le mathatha tšhelete o na le delay tse nyane ene motho is winning o ntsa tsonga o se nka ba pala di voice note mona na mo re matšhelete tlamile re ba fenyo ka bona nka di dlala di voice note no bona ntse ba ke na di treta jwale ga live TikTok ha jwale half 7 a isa kene re lo ngola jwale but we said we are family we who dis are fela ntwena that's why you guys are getting paid listen that next sure ke khola ba feta ra wa tse mara na wa excel life ke bue mhlolo ka Godman ha ndile ya kanyoko am khotso ke khola time is for bona na mara hona le employee ka jareteng kana ona le baspana mo ditili ba etsang mara ba bui mehlolo just because of some of the people they think go bana ba fitile ke superstar tlamile ba destroy ndawo ya motho ka baka la delay ya payment any outlet can do that so any outlet e ka bana le mathatha ditšhelete ubova bona le BK ba etsa ntho and the West Party BK ba golana na o feta e ba e tholang ka mang wa tsa motho gona life ya gola 300 le di dampi tse 6 ka BK a ba tlo tsa mhlolo ka mo a fuwa mathele le 700 sure mara mo fuwa 300 le dampi tse 6 gona o understand ga o bone ke re batho bana le moyanyano snacks but ba ya all out to destroy batho like ba go tika ntweng ke gona batho ona le batho ne re botswa ke a botswa as a curator ne re botswa le bomkedi re setho mkedi bila ne na ba vaisa 99 mkedi una ba kwalla ka ntle 99 go mara batho ba bana impact nna ke hane nna le fana ba buello ga ba fana ba ke sono ska ba tirelang
ba etsa botho mara nix mara just because of hot money wa delay ya ka gore fanyo kwa rona a tsona fela ga kolota ne kolota re le bangata we are sorted abuti nam sorted e ke ni 15 ya ka ya ga ke ni 15 patetse da stress we thotse chelta ile ba manta last week voice note next time maka ba khotsi cause bana le botho ha ba feel go ke superstar ha ga tebela motho e bua ha ga tebela motho re dilo re sa kena ba to fly because of seba le somewhere wa ntola bua if you sebetsa ka manta ha o tlamile o thowele be go bona o thowetse manta ya ndao engwe meaning ha o sa sebetsa le go sa sipala lona yes then next week ya go kenye fly because of so participate ka somewhere and ntse le be bo di status ore o tlo bona mkedi ya tsubi pentane ba ya meeting lonja ke re ba delay ya ka tšhelete ba batla hlabisa rona ba ya meeting lonji le group ba etsa di video flyer next week ya meeting lonji e tla be le masepa hampe wa tsaba mkedi wentseng o na le kelelo mkedi entertainment ha ba kenya mojone ba ba msebedisa o lwana le rona ha ba kenya kaofela batho ba ne ba le da bona ba ya da batho ka ba gola ba thola ntho a bona ba ke ba isetse ka ganeo ba ke spitso na ba fanywa ba ka ganeo ka tshente ka nna khutlela TV o so shenya bona ke TV nglo deposit wa tlamele batho ba transferela ke mathatha ngamla yo ibisi tsethunya bona tla nete tati tsethu mabatla ya bona tla nete tati ba batla ka ke superstar ba fila o bona you can't delay them they must get paid I don't care o na le di mathatha tšhelete ka pojwana ya bona tlamile ke e le mo ke mona ke bua ka batho le gore landa o nya gona o sa etsa le nix bua ka ne ba gola ba kene mo nka ba era ba tla mo ipuela kene ke me ede mo la ke butsi platform nna ke le kwala ke ga ba tla mo bua kene ke ena e bule le platform ha ba ede ba ipuele ga ga bana cause ka man next a gono kena ba gana ha ona mo ke kena ga kena ndawo o tshia ka nna a ke o ni emba ba kutlwa bohloko ba ke mo go phandang teng ka o fela le bona sure and bona just because of delay chelete ba fitse ba ngale ba tsamaye ba eme ya thoni ba be di post next week if a flyer mo emon if o le against how ngala o hla competitor ona mini o so spana la jwale ka ba la 3 weeks ba fetse go sa patalo e bana ndao ye mole mwe na le bothata ba yona ba fitho emona ke re le company ba go makriza go gona o jwetsa go ngwana ka godinyana ga gola mo ke le Ramaphosa le re atile ya bongfolo ka godinyana ga gola re tlo thola double next month wa tsa ba etseng a ba epakole ga lo ka di matšhelta o palama le bongfolo bana lo ba tile ka ka nna ka mndende mfethu ke le Ramaphosa na lo tile ka tšhelete ya bomndende ya bona ba pala wena bone ke le mfethu this thing ya ene bona ba asgela wa tsa ba etsang e re ke batla o la khisa e dega empi yo mone re go tšheisa ne bua ka utsala batho ba bona ba etsang ba sgela ba palama le coach la motho a senang way forward batho ba bua ka ona le plan ona le mo sebetsang teng o dielwa ke motho a dutseng ha ya sa bukuing a sa etseng next ke bona go sebedisa kelello ntho o mamela motho a senang booking next wena at least every month a kgona go tsamaya o tshwere 500
o khutlile. Mala o tla ntse ke buang fetso. Ha ntse di nkutsa ke ang kwatisa buaka. Ai taba ne ke a sagara ka tlungara. O diela ke le la isile di ke motho a sa tholeng bu. Na pagika. Ya tsone ke na ishunyang ba. Ke mba tsa ise go kami ma go kena go pala mal go la sal tibeng na bo le motho o mtaka ka down. O batla wa le. Already poa ka la dinto le thu a mathapeng. Your friend will drive all means for wena a hulele mra. Sure. Eh but o batla pala mantotsi. Ene ka mona wa bona re ntho tsa di aganya mbatha di va sharp. And if I can show you poa kane batho ba lwana ane nka botsa ba banga go kila mbona fly nya ka motho ka ntlo ya Emba dololo. But we make sure that person no thola something every Monday Emba. Unto to hana impact na motho ba dona thola shelter ka bana ba ba. Ba bona. Sure. So that's because of baba bona ba feel go superstar ba twa life. Emna di una re di bua buaka. Nthokola khotmane exist na ke a tshela ntho motho wa kwalua ya phela e tsala vele but ba kwalua buaka. Ba re speeches ka kwala ndi bushi ke a kopa bana ntho tlo apagang ba fethu ba. Bona ntse sa gigi monna re mkwala jana ntse sna ntho e etsa monna. Ba fethu nqenele ba fethu. Ke bua ka ba letsa ke bua ka di DJ tsa rona ke bua ka ba tsa di connect ke e bua hampe ele video E bua hampe ntse o pela tshwarelo bona jwale ga je ka ba fethu. Ke nnete la kwalana vele. Are di tlo bua mahala wena wa ka monna ke le tsa batho jwale ke mo ke makhalo. Nena batel o tlo jakanye ya le mkwana. Keledi tsa batho ha re ke jara keledi tsa batho batswadi ba ya bana nyoko mos ke keledi tse fentse ke leng ka jara tsona. na le khupula Ke a bona makharo a ga ba wena o jara keledi tsa batho jwale ke batlang ka ntle ka ntse le motho ke khutlela tabenyane da tswa ke reng la o sna mo kenang ditabeng meleko e tlo hatella ntwe magistrata la re so ke a bontsha hore bona motho o dutse di makeledi tsa batho mare keledi tsa batho di peile ka ntle e bua ga re go jwetsa ba tla o jwetsa ke batla o ruta ha o bone batho ba itholetse ba molao ba entseng ha ona motho a ka survive schedule di charge tse jwalo ka speed jwalo maka ena o tshwara tšhelete buaka o tshwara tšhelete ka ntho e shebueng ke skills fatshe kaofela ba ba riska ba wisa ka ntle ba ne ke le menganyane batho ba tlo stika mona batho ba dileng batho ba tseba molao ba makalletse fela ntho Jwale di bushi cancelled. Pantol so buaka bona shebe sheti ka ntho e do mo jang o di utsi da from December swara. Ke go wena ba bona ntse le re mekhuku wa batho wa tato re mekhukunyi ke a tsano ke tlo kena ka kareng ke batla o le change koloi ka sheko hape batla o sebisa koloi ngwa tsamela koloi one for na go etelele you wa bona ba tiste dipelo jang so every week I'm changing the car o change koloi ka sheko batla o sebisa koloi engwa Batla Le Jesus. ya tsaka ke diphumutsa kaofela ke a gona nna ke a gona buti na ai gore jwang ha e batle lona mara nna ke a gona Ska o hawe. ene nna bua ka ona le mo le makatsang teng nna ona mo ke a nneng gore ke stout mara e seng ka tsele batho ba mponang ka yona e bona modimo o etsa mehlolo jwang E jwalo. yes bo stout ke na le bona mara bo ntlhaetseng a sebaka ai bo a sebaka bo ai da tsang bonang ke le kantle le batho ba hotseng lena le batho ba ntse ba mbana le nnete o snet fela batho ba ya le moya wa tseba bua ka go gona ba go nmotlela motho o ska mo fa attention o tsene o le enemy ya hae Friends become enemy. motho o end up also le enemy ya hae because of how mo fa attention a e batlang ga le mfano na mfounela nkopa re tlo etsa di-content ka sheko sa mpona se ka tsotsi Mara ka kopa tshwarelo tlo mtshwarela ke. a kulwane le bana o mnyane motho o se utlwa ke magabe Ke a we. hape le nna if ke entertainer ntho tseo ke a mo booster bo Ya vese ka re mona wa mo booster but ba fetwe nna ne ke utlwile bohloko ka ha ke tlo araba ka raiding ya ndao wa bo there's a comment section but ba re jwale speech wena o kena kae tabeng tsa Emba so ke yona ntho ene ke clarify ga ba fetwe responder ka ofela wa bo
Ra plana da di-Ember Mondays wa bona and stuff. So Hotman vele na ana bothata ba nyoko. Ke motho a tsamayang mafatshe. So batho ba kwatisitswe ke go rona ntse re tlo lefa. Even if motho a ntse re tlo lefa, wa tseba motho a thotseng fela le motho a reng ke tlo fa. Ha tshwane le motho a thotseng fela. Yeah, tlamehile yetse. Bua ka batho ba tlo ngala ba ya meeting lounge. Ka ba bya di-status of flyer ka kae. Wa tsa ka ba etsa modimo etsa mehlolo. Yena motho ba reng ba lo mo please wa meeting lounge against rona ka ba phothola a ska ba kenya. Wa tsa why? Motho understand the concept ya mnate ya jwala ba tlo go senya di-relationship le batho ba majwala ba ndao tse ding. Yes. Yeah, but ba ndao pele teacher so next week flyer meeting lounge tabele wow kae. Ba fetho batho ba ga bua wa bona re plana di-event re tsang ka qoqa ka lona re ke le qoqele ntho le sa itsebe le kana na ka lwana ka wa bona ku va le mshepepe no full time ane Sure. e se le tjhatha ka BK aksahla o sheba aksahla sontantsa BK just because of ke gentse PC le shape e bua ka mshepepe is a threat ka ga value and coming to entertainment o una ga tse pa dina le tjhatha le wa bona wa lukisa da tshwatleng dane ke le qoqela le ka shiko ngalwana le mshepepe ka etsang ha ona mo batho ba kenang. The only thing that we have noticed re le Majita Vale re la dula fatso ba feta you are where people are taking over entertainment Vale re le teng ka baka la ga lwana. That's why we made peace. Sure. Go ba feta entertainment Vale a tswa ka ga matswa a rona ene ke rona ba tlamile ba phakamele ka sia rona. That's why tlamile ra e bona people are complaining gore mfeto fly ke se tlhaising to one mlebe batho ba lla ka e one ton. And then that's why re bontshana le shepu re mona nne tlamile re ditse bo manne re ditse bo mang wa bo no one ton o shebe fly tsa rona tsa mcafe no nna ke spana mcafe ka di Friday Go shebile ke a bona Tshoval Nation late in perfect. bua ka that place o no feta ra Friday Saturday no tlusa bohloko ene ke la uthi motho da Sure. we had to re kopana le bo shepu re duleng fatshe go ba fetho ne ke spana ka Pitoso le re di ka Pitoso se tshwere momentum ba mnate da wa tshwana le bona ba mmakalletsa ba ntebela ka Pitoso ka cabana le motho I'm the one who decided to re ke vae ke lo phagama ka mcafe hluksi ke uthi Sure. Anton and mcafe no if you can check in all movement ke a buisana le shepu re Sharp Val Nation we are there every Friday o sane re da and ona le progress out chaka diamond o gona o senda wa tsa mna tjang Khotmane o tlo senda message go ba fetho ke a lebo So with me. yeah lo tloa ka Sharpville shepuna sa veile Ember ga tlo wa phakamelana nne ba fetho tlo kena taba tse sa tsebe ka thusana one tall and go jotsa ntse se porque go bona ke sa hlafla ntse di case because of ke ntse PC le shape ke bona ba tla thabela gore nna le mshepepe re dule re lwana amna just fela go shape Ba tlo bona na le. ke pianga di medical ya pen down go buisana ona le batho ba sa thaba gore na le shape ra buisana Sure. go ba tla bontsha ntho entertainment a se ka batho ba o fela one tall entertainment ena le dipolitiki tse ngata ba fethu ena le politiki tse ngata wa tseba hona le mo ke reng since ke kenela ntho ya maletse no atwa bua ke rata ba mnateng ane tšhelete ya fula ya strateng wa sheba o sebedisa kelelo nna ke mbalane ke ga e wa ke na le fan base nyana re mpe ke letse ba bona spenda tšhelete ngata holo jwale ga o letsa butufu ya jwala mala ke tlo ipata ha o le dija o kena ba finance rider tsa rona di no tshwana ya ka level tsa rona ke ha kena di ke ba finance ha ke batla go reka di-champagne ke tla di reka ka tšhelete ka mara wa bona se ke seipa cause tšhelete e sa le ngata strateng one ton reka champagne fela one ton bua that's life wa ibalansa one ton so mfetho ntho tse ding bua ka di batla before re araba re di mamele re di utlwe that's why ke re ne ke kwatile life nye cause ntwana ke re mblokile a khona o kena life tsa yona ne ke batla o kena ke arabe go ya ka individual I'm saying to you but bana ba ntse life ba batla o destroy ndao ya motho a sena nqa le motho a sa buimo mona Khotmane ya ibu phela owner wa no net ke owner ya Ember ke owner wa no net Fanabile ke owner in town ba batla go motho a ka hlola go tšhelete ndao wa na bala a sokolo le patala these people they decided to baska theoela ba vae bona because ke di superstar ha ba tlo emela ditori tsa ndaong they have to get paid ma hospital ba emela stress
e mona stress ona le following e fetang ya bafu o kile bona event tsa stress wa se ke ba ntjela mona ke ntjela mona stress o khonno begezela ntsa tla msebetsing until o nara re fe shelter e why ya stress ke superstar bo mana ba mamela ka mthasa bukuing ba mamela ka mthasa na booking a dutsing hae that's why ke reng ke tsenelang batjha o qadile ntho le ntwane nana but yena wa grow fast the opportunity e tholang batjha mfethu mfano ona ba ka mtreka down o mkenya ntho tse sena nkelelo e mona mbatjha ha re mtsebe ka lihlolela o tlo phapha bue mehlolo re mtsebe ka dijoko re mtsebe ka dijoko ka o promote ntho tsa batho jala sa tlo kenela ntho tse o tlo ithola tonde mahlo speech ke re ka go kopa mkenye da the very same group e tsa mehlolo e buang hore e filang hore yona e big ne ba fuwe letsatsi da la brago boom shake ke batla bona wa potsa ke ntho tse do mo jwa ma ba ne letsatsi le ba le poster la di hostess se di hostwa ke banana ba banyana so a isa le bona go ja bontsha fela hore you must be careful how but ba ne ba fuela brago ba e hostela ne ba hlola o e tlatsa tashalaza o supana le clever e le tenda ba le jwalo e le jwalo a ke re ba fila ke superstar ba tlholile o tlatsa ndao ba fuwe letsatsi okay banana ntho o tlatsa ndao is for everyone no o kana ba masepa ka dijoku Facebook mare when coming to support abantu ba jwala o bo sna ba khotsi ba jwaleng ke shashalaza FC so mare nna ke le matjeke jona le motho a batlang o ntlatsa ba bangata mpe ona jwale batho ba ka ire batho ba kholang motho ba jita ba ngaka popa ka sheko o sa ne ba batla lo ntlatsa mkhafeng wa tsebo di bua ka nna gona le batho ba batlang o ntlatsa ona motho le go rekile photlo tse ntšha ba batla ke tlo mmona a nyetsetse beach cause ke ano qetile tšhelete e bulu ta batla o tlatsa nna wa nthola Godman ntho tse di ba feta re di etsa tlamile re spanise nqondo wa bo Sure. Eska le moya this boy ba fetho shata ke frustration number 1 re ke lo jeng o kile bona o file go biki ma go bosna movement e shapa nna tu e wena ke re shapa nna ke le matjeketse nna Sure. bua ka nna nyo ka entertainment ntse ka le moja bua ka ke shapa bo 40 something to 50 something ka di residence fela Sure. I can kill the 3,000 tsa mshepepe every Friday cafe di etsa 12,000 I can get 3,000 tsa meeting longe di etsa 12,000 I can get 15,000 a bike ka sonta di etsa bukae I can get 15 emba wa bona ke na le bukae ka go I give you booking tsa ka ntle Jaona ene ke na le ntho tsa ka ba khona o begezela one ton so that's why ke re ntho tse di mpua ka di tlo khabatha ene ha le motho wa entertainment ba fetho go ball tsa ntho simple e ba na exposure ya hlokahala ba fetho go ska le ba le entertainment Sure. ona le motho sebediswang ba go gope ka nyoko but just because of you need that platform o tlo ya da ya batla patience e bua ka ona na makubeng jala ba ka re ke tle mahala ke lo letsa ke no ya we ona na piano pa ba ka re ke tle ke lo letsa mahala ke no ya ke on exposure we need ga di tlhoka platform tse jwang but batho tsa ba shebe ai batho ba nata ba le ntho tse swara batho ba nata ba le ntho tseo pele jalo silo e filma ka swar before ya di PK ke re jalo silo e filma ka before ya BK Anton so ne ke le hlalosetsa go bona no le Godman Mshepepe le bo Val Nation ga phaka Madam Cafe ke strata say one mind you ba fetsa can tell you but ba jala ba pai o atla le Cafe o tlala ka pito so tla le Cafe be re tsere le ba re ba fetho batho ba teng wa tsa ba jala man go fela wena o plana jwa Sure. Anton that's why you can have numbers o di social mare when coming to entertainment o bosna di numbers Anton kana ba tuma wa tseba ona le bafana ba masepa jwang ka ntho tse tsa bo di content bo di wa mtseba kananelo ke mang di dimples wa re ke mang wa tsona le followers tse kae 780 something thousand kena TikTok no mshe wa tsona le followers tse kae so motho ona se na life ya rona wa tseka Godman kuku etsa example nna go tsa bokananelo o tjena o shapanya go thutse ha ke ne taba tsa batho ba baholo ha ke ne mix I entertaining to see.
Kananelo ko jwetsa o botlo ka bona le mtwana le followers 69,000 a bona no Sasma award kana ko. Ke sile TikTok ena le followers 264 ka qala fatshe ko 70,000 a eso tsele 3 months TikTok ile dipitso le tsena wa bula majekeje. yes so ko bontsha ka Kananelo ko batla go bontsha go span sound ning ha o ikenya keng Kananelo go ka gona shapa promo video a sendele 3,000 a ntse a dutse ka tlung ha o hloka le mtsebe TikTok ka bua ka batho ka ka o ka tantho tsa batho but we know there's Kananelo dimples o go tika sponsor so ma go ke se ditsi ndaong a tlo etsa event ka pa etseng ha ke motho wa content ke motho wa di jokes ke motho o pompa ka ntwe Anton so that I get him set to ntotse di bua ka lo kwalana o teng ba tlo ithola ba sa gitu bua ene ba bang ba bona ba ne ba phapile da di life wa tsa o sa ba bitsi bo magriza ba bona ba tla batho ba kopela da ka jwetsa ba gona ga ba kwetse bo magriza ba bona ba tlowe ba lo botsa wa o sa kenye ngwanaka lona la bapalo Ba sokodisa ba sena tšhelete. o latela nna le ska ka nna Ba papile fela. na ba tsukile ke jotsa mona na tsa magiliwane nda ba so jump na go magiliwane ha ke tsa dintho ba no go bo speech ba re ntwane speech ha ba lona le ha ba no go speech le bo thabiso le bo la ke bona ne ke tsogela utha ka magono trend nna fe ene ke emetse ntweo ke emetse ntweo nna trenda wena ke emetse ntweo ene nna re go jwetse bua ka if ba bana ne ka re nka ikhanga ka tlung ka ikaba ka la go ba bua ka nna ka ka tlela bua ka ke tswa ka shego ke tswa o sane sentse ke palame sofa ke ja champagne because I know I'm not wrong ha ke wrong a ka etsa niks ba setse le tsona ke tsa bona so ne tlamele ke dule ka tlung ke betse because I knew do I get a next bua ka tshwarwa ntlong eo ke tshwere molong re tlo nka dintho batho bao ka iswa ntlong eo ke tshwere molong ke kentse di slippers ke tlo kopana le batho ba ke tlo patala re nke phone le bra wa ka that's where we got caught is kid ka sala mo banka a iwana a lontsha mmeo ba mtshwere mo a leng teng a lo supa ntlo eo apparently motho o nka ga ba le ya da sure gona re go tlwere la tua a bone ke re batho ba batla ditaba batho ba dutse di mantshengwe ke se ke sendele the contract and do bone ba itsona le ba tshwereng is gate ke rona da ba etsa ka ofela so already a ba no tlola same time a ke re tlamile ba ne le ntse latelwa ba ntshole yes that's why I was caught in like it's is gate le autiaka le that's why ba re tloletse le autiaka because these people ba bile straight through these people they've got nothing to do with this so batho snepe se ke dutse ntlonyane motho le nna ke la be ka mbotsa self go man go gona re kena kae man le ga la ba tshware motho o na le linka o le shop to shop wena nahana ne ke le shop to shop mona ke la be ka ba lo sheba di video e wena yo wa tsa ntse ba ikae bo 17 wena ne ke le teng da o no teng ke me khone empla mati straight ka mona ke kentse tshupise black al patron ntse ke vova wa ke ya da o no teng o no le tshikae wena ne ke le mataizeng ke na se kena locality ke tsa maka benze white mona ba tsa tsamile na go mamo 2:30 mo ba joditse batho ba ke re ntse ba bua nga yeng ba ntse ba puta tlola batho wena tlola batho a monna a ke re ba batla mpona ka lihlole ba tlole ba le jwalo ba o batla side le yes ona le motho a tsintsa galla mpatla ka ntho ka itshwarellang ka yona ba ro khali ba go skebengo o tsotsi skebengo ene ga itshwarellang someone that I don't know a ke mtsibi mtho amlende be itshwarellang one ton so ke ntho a re tle ba tsa makaunda e re ke mkhwatha a buti ke 63 man ya re ke zibele ona bona ditsi jang shetata chona bona e wa itse di tsa benefit
theole moya ke koloi ya di-up and down ke le a ba utlwe ba re koloi sa ka di-up and down wa bona ke batho ba dipetsane ba re zama ka Honda Ke koloi ya hao. ene mona ba ka thune ga ke beile man wa bona na le batho ba against bro wa bona batho ba iphothola wa bona ba hlahella ba re zama ka Honda yes anyana ba ntse ba itsisa ene Honda ye ka ka sheko I'm sure I qualify qualification ena kenega ka morao ena kenega ka morao shendota motho o go tle ba tsama ka Honda magana ba isikile ba fe a re tlole go itshwarellang ka batho re phanda ka tsela tse sa tshwaneng ka monana and the people ba tlo latella ba bue mehlolo ka wena because of bana le bothata le wena mbatha ona le lentswe la skatana ona motho against ntwe ba la accommodate ile lentswe le itse piti o ya ka go le bua ke mang wena o tlo le bua ba ba tsabana le wena magong ba tlhake lentswe la go bapala le hantle e bona life e jwang nna ke re batho ke ba futsana wa ba kwata mara ba kgone o accommodate lentswe la skatana ha ke re batho ke ba just because of ke nna ke re motho ke mofutsana wa kwatua mara zibathe na re skatana ai fe jo kuba la community wa bona life e jwa ya le skana la stressa re ba fetho re shwella tlolo like we were chosen sure ya o no tlo bana le matjekete o tlo bana le tagreke o tlo bana la nkele o tlo bana le wa shalaza o tlo bana le don't spova sure control yes ntwe o ke ntate mdimo o file tlolo nna ke a shwella tlolo ne ke ntse PC le ona ntho bora ke kena ke tswa tronkong Friday ane ke hlape he wa tsa maybe culture le tla hlapa dinyama tseo ane Saturday ke kene ka ga batho ba mai 3000 ba bona le tsaila ICU ba re yo mtsho ke kene ba re mona ntse ya loya ke kene ke ditse 5 champasi ba bona le tsaila ba re mtsho etsa a ka etsa nix a ke tlo ba sono ne ke bona ke bona video ya di meeting ka go yeah the next day cause I know I ka etsa nix but ba kana ba tika di mantwe e buaka how many get it bare he was caught red-handed and what but bala ba mpona ke fitla ka 3 series re la twa ka K9 3 series K9 le ntwena na ya king ya mapanyaza king let's ba kwatisa ba ka di hit o felle ba le la ka nna ke batla le batle motho a fileng ngwana mpotso go phela straight na ba bona ba change lona le tsebe lo a ke tsotsi nna a ke nna ke tsotsi dile examen a ke nna ke tsotsi ka twa ngwana mtswala ngwanana o file doctor ngwana na ke potso ya ka oh fuck the very same person wa ma accommodate a kene ka tlunga tlo bona ngwana magolla ka tsotsi engwe lona le tella lieve lona la go tloela time le batla nna le lo khalmela nna da mara o amola tsotsi tlo bona ngwana ka tlung yo dijorile examen ka go di wena ngwana o fuwe ke doctor ngwana na o tlebe ba khudisonya ngwana hao e kentse doctor ka tluna tlono sa ke sa doctor we no dikana tori tsa teng dikana nka tshabuka mo e batho ba mphaphela lo a la ntwaela lo ba tle relax la mphaphela lo F1 anka mo botsa yena ka pa lo botsa batswadi ba Makhado re la etsetsa ngwana ha ba nna yo ka pole la folla ngwana le ha bola la kena ka extend am kelele matangela ka ke bua mpe man a tshotse ka dipasa matla batswadi ba kene ka extend ba mo feitse yena from the start o mo etsetsa le hahabo yo dijwa ama se le di shebe di account ka mona di le matsana ngwana o le metso gore mara ke ithotse jwang environmenteng e tsena batswadi ba ka ba badile ke a botse go batla le bontsha life ke a balance ke go tshewa motho o re ngwana a no dula Sharkville
ha bona yena ntlo bona ba labe a stina na ngwana wa sokola wa shak video wa ke ya bona ke mkhukhu ntata labe a stina o la re ka setsha ka botla itepasa ba mo fa address alena intashitse tabe mane ke ntlo le motho Serolona a re ke yeo ya sokola e dula mkhukhung yena batswadi ba hae maileng tata ba labe a stina na Nabo ba fanne ka pasa ba fa address Mthelele. Wa le bala o time line le CPF le yena mos. Ana mthakila tsisa ka ntweng. ene ke e spalela garage BP garage Ke ha re ke yeo na ya sokola ha bona ke mkhukhu. Yena ha bona ba labe a stina na. Cause o tshole go lona ke yentse le process e batswadi ba ba metseditseng le ha bona ka lona le yona e fotse ke yeng. The very same thing ana nang gore yena bona ba hlotse bophelo ka ntlo e thotsweng ka pasa le yona ke yentse tlo thola jwalo o process ele ke nako it's a matter of time mara madula bona tlo tshwana e segala ka fela tlo ba pasa yo ba a o itsa marete the makana very same person a reng ke ye ya sokola e ka kene ka rumunya ya shebise e camera o di muslim let's add him now Mamela, let's add him now. You can add again, Moon. Okay. Request again, Gamunal. Abu la camera. ola ivim thule na setila Agnata. Epuwa ke story. Only there's the jokes. That's why when he makes jokes, can't like us kasapa. yamchisa dada he's a no Kuak. You talk in a life, you know. You think? Cause Rigbo 45. utlo no Yeah, ke a ka se tlamele ke ka se batla lo tshela koloi. Batla o tshela lo tshela koloi. 30 minutes latest 2:15. nesha ba o tla bona ga wena Ba fet ke rolona. Ke tlo etsa video. Go bontshe ke re ba fet no timotana ga bo motho a tshisa ke ntlong ena. Sheba strata sa ntlong e sheba environment e motho a leng yona. A tshisang ka madulo a motho mong ke habo mo. batho ba shibe di background tsa bona Ado bua ka ba fet. You can't ba fet. Nna le kana la lanza ke rata mahlale which is going to get phelang. Le kana la bua. That's why some of the things they buang di sang di mo yani. Ba bona cause ke nne ke phela tsheo ke rata mahlale ke etsang it's fine. Ane but ba fet ona le ba tloring joke tse ding. Nna ha ke fila ga di etsa bona ke igopa. Yeah. o vimara Kana ka next up next say Onomax but next a khwathi motho specifically wena o etsa Onomax. It was a joke. Kapela Vascomo. Yes, one ton. But you cannot say hey to about you. Hey, o re dula mkhukhu ya sokola. Wena ka bua you. Ona le mfano yena. ba mi etsetsa Ke bone broadcasting wa digushi na le digushi Mona broadcasting ya ditlaela ewe. na pere batho tsa golf mole o di bontsha Adidas ke rasana di kushi Lona ba fetolle bala ka speed. La bola motho nna ntse etsa di video ka teki tsa chatsa go shika mpa sekolo ne ne. Bamzama boy. Kibata bontsha this guy he thinks so he's smart. The very same person ana kana content le umsile morao. O sa fela rena o di. O tla dia tsa le taslow wa ke. kaofela Le la bona makana rona le taslow. no asavalena Cause he feel like he's big now. Cause now o big ka eng ke batla understand ha fitla kae. ka gushitse ntšha Ako ga le bontsheng di email tsa di dollar ke ra kena email te kena ka PayPal le Facebook. Ako ga le bontse ke la receiver now o ntsa pota o wena wa tseba go gola Facebook ke sponsors kaka. Yo re la bona tshwere di paper bag tsa di LV le TikTok e spane swara mona ke re nna nka re ke kena live ke gona etsa batho ba 800 ka 1 minute mara ke so thole le tšhelete ka lona. Ai ke ena pinele
ena pina ha e face for batho ba sena mbodi ena twaleng batho ba sena mbokoto ba gutsa batla matariane ya cause ba ta confidence go ra o di tshwara di galaxy tsa o di tshwara di Nike tsa o e beletsa pula monana utlwa Makhado Mbatha is a good upcoming. But metsamao ya Mfanuli I don't think itla mo beya mwana na itla mbya if you check the life ya bona la ba kena loan ga BK I don't know if you are aware guys la pola la ba kena loan ga BK yeah ola ba kena big Caesar loan ga BK because he's been in the game for long ola ba kena le mkedi cause this boy doesn't know what is he doing and le ba mlatelang ga ba bona go ba ikhabatha wantshona buaka ananda wesina mathatha mafotman ananda wesina mathatha chelete wantshona even le bodi magube jalo di gona go phomotsa batho gore re tla le bitsa batho ba kwetse di camera ina ba o ka motsisa mo batho ba kwetse di camera range what is the moleleni Tata go Utala mavithu Ola Khotman Moju ala Tata phone tsena mana re hlaisha Oh pela fonte pela fonte yona lesa khale ska speech ole re ke 17 alang man yo fuck Shembe how are you bet one and I can put it yo muna I keep it until yo mani ke ndithi bafethu wethala njani spoba kinjani neke botsa re camera tsa lona di buleng na simple question metsotse mona re mkhukung uswara ke re Makhado re dula mikhukung man bafethu ka tala yona e phamisetse mkhuku ha o nyiwe ntate ba nyiwa musi Makhado go ntse ba tlang go e bua bafethu offended. guys. Offended, man. Papa. Ke went to mo life ya lona la nqhaza la kena le bobedi because bobedi khale ba game ya jwala. Ke ba jotsa ba bang ba sa bitswe ba mme ba bona ba khona ho tsamaya ba lo ba kopela go ba bitswe. Oga man. Motho ona wa le sa bitswe ngwana. Le rolo on why le metsa jena jwale. Le metsa jena but today they can go live and ba tlo destroy. Ba fetwa how can you destroy papa? Wa tseba le destroy ndawo ya motho wa tsa bohloko jwa destroy motho ba fetwa. Mavele ba mlematsi. Mamenga tukazitoa imuntu ka TikTok mfethu. Kithi indawo kaufela. Alisa nyadi uthi Fred DJ. Ushebe indawo le mamele le gata. Ke batla o mkenya ga mkhulu. O tlo batla le bontsha tse sengolo lona la ntloela le batla ke entertain ntwena. Sure. Hello.
Yo, ke kentse magrizon. Ke batla ke ne clever e ka mo. O tlo ke batla le mamele tlo le utlo lona go la ntloela. Sho. Ojo. Sho, re batla o bona buti. Wa mpona ke re nna. Aya buti batho ba ba kgotse di-camera ga o ka thoula batho ba ga bonana re le Ke bua le wena ke kentse wena ke batla o bona wena ke go mpona. e ga o ka phomotsa batho ba re ka bonana re le two. Hai. La bona ntse ke bua. Butunjana go ke ga o ka ntsha batho ba re ka bonana re le two. Wena life nya ka o special wena. Aya buti live nya ha o le chelteng tsa batho phone ya ba e reka ka payslip. A ke sebetse mos. Jalo ga ya tsile. Ba bona tshenya eo. Na di phone di ga ka payslip fela. Bona ntse ke ba sebetse ba tsogile 17 Pro Max ka shep. Kana me ke na payslip phone eo. Wena e go payslip ba go ya chelete. Bana di phone di ga di payslip la utlwa mara lona la utlwa mara motho ona mara batho lona mara la ya lona. Mara ba butsa motho ona. Yo, a ke re utsa comment le tlo bona tjena ya hlanya ne. Ntse comment e fuwe chance again. A ka ibua ka payslip ya. A o montitse. Ka nta motho nna mo. Nna. Ko ke mkhusetsa nna. Mo batho ba ba nthusetsa njani? Batho ba ka ba feng abuti tlhaga ya Ntse ma moderator. Abuti ke batla go bona. Yo. Abuti ke tla mpona ka thusa ntho bomsekhana ka saiteng. Kamile batho ba bone. Ke a hlaka Dala lena nka le bontsha ntate wa ka le sebeleditse o tlile bohloko ba teng lo ko magaro ke bona bomsekana magaro ke bona bomsekana people so that me and you we can talk Magaro la rona ska tsana na fuck ba re bomsekana rona mo la bona kana le nna lo sukela lona kwa fuck mona ke bona ha ona mo wena wano ya bo ranger bo washatsi batho ba ba buile wena o bua le nna speech ha o bua ka mtsuko mona ha ke le champagne tawa sino wa kwena ku lona batho ba mtsuko bana ba bona dilanzo tseo tsona tse tsa thola dibuki nna ke motho ba bona mhlamo ka bua sense no mamela ha ke go bua ka mtsuko ko hlalosetsa ka mtsuko ke batla ba bona ke sebetsa ka di-facts nna buti ke re motsuko kwa hao wa jefa nna ke tla heno no aya motiko pa otle Mona ke se ga se hlaisela da eno sho a kopanya lo monna a jale ke a life tla tsa ihlaya a kopanya lo monna ma jale wa o batho ba sokola wena o sokola self motitse bo mamba sokola wa nkenya mama ntse ka hano wa o re ke yedula mkhukhung ga re ke yedula mkhukhung kwena tshwa wa itshola a ke itshole ke re kwena fuck a ke se ratate re tlo ntshetsa go ba tubula ke re bula ke re batla o bona aya butai la bona ntwe ya hlanya mara guys nna o tseba ke le founung ha ke le founung ke batla go jotsa something ha ke le founung ke mzamong wa ka ha o utswa di-camera ha o utswa mana wena ha o di-camera re batla bona di-payment tsa PayPal re batla bona di-payment tsa PayPal o batla bona eng di-payment tsa PayPal tse tswang ka ntle $. Gucci tsele di nka a tse bona ya buti ka straight cap tsa Gucci tseo di nka ka yo tsenne le straight cap a re ke bua le skebe kwa se wena o kena ka Makado wena o nkante mfethu. Mona ba tla renga re ke nkante mona ke tsubi a ke tsubi drugs mos o di ona depression ha ona mthas na mathateng na depression ya chelete ha o re kenye di flying ha o patale ba gotsi ba rona ha ke na ya ba speech ha o shaba o di speech ha ke na ndawo mosenna
O mara kwena buellang dindao, mo kgonetsa via no buellang ndao ka kwena mnganda. Ele ka nyala le itho ka bejo. Cause I'm a curator. As a curator, that's why lona. If you fight us, we fight you back. Ma wena o sebetse mo kena kae? Ba khotsi ba ka ba sebetsa mo bana beso ba ntsha dijo ka hanong. O le tla le pepuwe wena. O le tla le pepuwe wena. Yo ba fe. Don't tsa bana beso dijo o ba shegisa di raina go speech wa laela. Kana go ena ga ena tsa o di 40 tsa ba le di champagne. Makane walla. Khona le tlelo ba boqopo, a ka tlelo ngokwala ba fethu. Ma wena ona ne se o etsang re tlo bitsa le ba tla phela le ba tla phela mnatele le ba speech ono le tsa dipere mo banyana o le mnate fela ka tanse no sna mthantse go speech is coming ka sheko so le clever so betsa number speech a go tlelo kwala pelo ha khona le celebrate Makane walla. ha go khona le celebrate la le ka dikolong ba le botho Yo ba kopa camera. Ile makgethi ha mnganda o hloka o tlo mputsa ke go why mshimana na trendang o sa mobitsi ha ona mare nka o khiya mang wena tlola mo kusebetsa mfela dibiki ya ba rati mama ba potse o ibua wena ha sa khiyi motho tlola emba libiki ya ba rati le kapitosi le bomsheki le adura di ka fela ndao tse ha so ga dingata a sa patane ke o jwetsa ga o mpatale nde wa kwata go o rate up guy wena cancel o rate up guy wena o tlo mpotsa ka di-ratings ke tletse botsotsi ka mona go ntshe batho go qoqa nayo ba tla ka sheko man to man wena wa hlanya ke na ke re thousa batho banana go hlahlobe batho ba batutsi mos speed you take ditso la go se temba wa masepa ke mamele ntho le ke mamela ntate ha ona motho ka khutla sa tlafeng la sa ke lo lenkela life ke le bontshe tata le batlang o e bona ntate I never go utsi ba ba thola stupid ai mara la bona ntho tse le nyetisang tsona mara Yo. Speech, take. Mono imetsu man. Mara la bona ntho tse man to man mo profita Wa journal depression. Wanana Na re bomsekana. depression banana. Mo re bitsa bomsekana gona ga bomsekana ne. Ya bona ka fa makala tension. o bona fela gore di tsotsi ka mo Bomsekana. Wena o bua ntho e telele a ke gone o bua khone mo araba a ke gone mo araba eno chilo o itlamebene ba marabe bona tata go butle wena o thule ka di straight cap wena mona ke back station wena range bomsekana yo bomsekana mthu Bomsekana bana. Yo ba fe. bomsekana batho a tlela o tlo discuss di rate ka mona o ba pala bitisa botsotsi ka mona mona go jotsa ntshwa ke diamond number 1 a o no maraba le se go mpola fela ka ditsotsi mpola fela di ratings ai bona ba go bona bo makhado ba fethu Yo. Ba kopa bona bo makhado. yo ai kaya na ba kopa le fethu ai kaya mona o bone ba tshwentse ba re N1 ke palamaneng N1 se ba kaya yo abuti N1 hle mo tla palameng one ne balla ka N1 man yo Na re thowe bomsekana. N1 o etsalang ba fitse ai ke nka N1 ke lo tlamile ke fete mkelelo o bona tse ba re N1 kaya ke lo le bona ba kopa bona since wena ga bongwana mo mkhukung a sokolang ba kopa bona habo o bona ba ditsa ka N1 a re ja fuck ba fete kutala bo bona Esa puyo. ke mama ke kwa no bitseng umlomo wa grey makhado ke makhado bua ntho tse N1 A re speech o kona ntse leno la ausi ka champagne ana e bula cha. yo ai ba fete ba lla ka N1 re ke ba fete N1 please N1 E bula sharp fe. le ba go tshano mona ba so penta ba swetseng wa bona ke mathata jwang manore E jwale. ne ke lo
shoot out wa di-area ke kena ba bona tholala kae Don't stoop that low, chief. Don't do that. We want to see Mus. Jwale nna re ntse ke thabile ke aya. Kaya batho ba tlo shebiswa tjena motho le nna ntse dula dipaseng ha ke aya. Ene kopa le re bona ntse guys and chair ya Makhado ya ngwana mo dula mkhukung kutse bohloko cause le yena ke a bona dipaseng mona mkhelele ha bo ke mona ba record TikTok e tsamaya. Abana ba tsasekele yo ba fetwa lo yo ba fetwa ba fetwa ba o chicken ke bana lwanela bona ba tlo mamela Okay, mara o ska expect that ki mamele bullshit. It's not bullshit. It's not bullshit unless o batla ke tla le batho ba tlo e paga bana le mo. Ke ntwe e batla. Ba fe bona batho ba tshwarelletseng ntse ba ya pele ka pele. Ke bana ba tsamaya le volela jwale. Ba shapa 10 ka letsatsi. Ba tshwarelletse ba mameletse. Ba mameletse branding ya bona. Ranger, ke a phetha hape. Everybody ona le journey ya tla mlaetsa mai. Ska itatela ya tla and ska jaja batho ba bang. Tshwara moya. Ka ntho tse mpe. Tse file. Ntho tse mpe di a jajua. If batho ba sa jaju, mehlole ne ke buile bana sa tlo njaja. So ba nna ba bona gore ke go. Le nna ke jaja. Mamela, Makhado, wena o ya story. O bone matlanga commission e tsalang. Batho ba utswa ntho tsa mannete. O ntse bo speech ba utswa. Ke tsotsi ntho. Ke tatetse tle valley because Nyoga is part of tender etswang ka le tlo bona you no you understand the what mixini kwa kae o kopana jwang le Makhado o bapalla ka mshwesho o thuwa jwale o para kaofela ke paras go tswa mareta o bitire nna go galmetse ai monna ebile ke nana nyamela bo 3 months flo chakela mkhwanazi ya ka njimise swari yo nanga iqhaqha vadi great nana chakela bo mkhwanazi 3 months fela kapa ke chakele piano pulse ke dule tulong tsa piano pulse ke tsho jalo swa emvethu Makhado tse dintho wa thula you turn a blind eye tsela clever ke a tumisa gona ntse re tsetsa clever man kampa galapa industry se so income one fela wena o qalala batho ba hole le wena ke qalana le mang sa bitso la motho ke tsa jwalo tswara ga galme ha ke tswile Ranger ba wantsha dan ke tlistwa mamela ke o e mamela fela go ne clever hopefully what ba le fatile ya nna tshogelo jwang o sa mamela monna mara a ona ma tswara ipola khabula tshao invite batho di Wednesday ndao ulonyiwa gaya mo ga lahlela le batla vota tšhetše ka diautine taba le la kgabola tšhetše le vota tšhetše ka diauti ai ba utlwana le Makhado a ke tsebe ba tla ntho tsa bona o kgaisa ka ntho nya koleke ke mama thakoleke ka ntho o kgabole mbuka po o kele ka majwala o ka msebenzi ke ta luksale abufile tlo la ka yena ke re kgabola tšhetše ya lona mo mohutu wa lona o mo nwa njwala mo ha o kole kuina wa kole kuwa mo podcast nda ke sile 4000 Makhado sa awa kuta magausile 4000 wa nyela wena o ya wena mo bo makuta ke ntse qetellang tseo ha bohlokwa go re lebitso la modimo ana re di sa odimo ka tsela tla mo go di ka teng
So motho a sa tabuwe o reka ka eng? O re ha eng wena? 4,000 ya rata 4,000. Mixile. Ana ga sia ke a tla ke sila 4.2 ba di ntse 10 ranta tsa 2 rata ntse ke fana ka ntle ka. Kariona. I'm sila 4.2. I want Pola Fed. Ona na ane sa bola ona na ka follower wa motho sa bola eng no follower for a reason. There is a thing that you love about me. Ane ke na le nnete nna le ntshwela nnete da tswa le sang rati tje. Ke metsa go rati mon. Mwana o kgethile Masaete Super Sports. Mwana o Super Sports.